yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Ki asorkar mtaga sngi khar phatrek ujliyo arjar arfau kentup nadu uba elhek metiga koi kakhia u director ka DHS u Dr. Amanwar kentup ru yaki Dr. Jongka Robert Hospital melasan ralang ru da Deputy Commissioner ka Ribot District kilahir hapo asnong samlam Ribot District nagamata banyakendu yaki bosnong berkumjuru kepaiba nosnong jongkategesnong kini kajing lek pensai kejong kita ki nengalam jongka sarkar kalau hadian bagi paiba negategesnong kilami ban penpau kejing sngokya ba kejing persya ka bejur hadian baka sarkar kala permana ba uparat ba nyuprasna ba negategesnong simlangat ya kajing pang covid ka kendai kini kajing hiar kala pulang ya kajalang hapo dar bahrol jongka snong hakaba weni ki doktor jongka Robert Hospital Dr. Meban Kharkongor ul ai kajing pensai ka ba khambai ka paiba halo kini kajing sumar ya ite iparat apa Robert Hospital. Kum kajing tip jong ki kiba sumar brevi anu bala ban ong ba pensisa ka dai ni em ndai wat la ka taru lara sibo 10,000 ki tes sang gani sipo kit pau kan pau da ba ka result ka bam sisa ka taru mut kadai ka false positive ni ka false negative ka ta kam dai ba ong ba ja ka ba slok kata kerja keling kepercayaan kata kalau it's inherent mukadai kau jinglong dan tes ni ba omla ba nong pendiang baik sispa nak sispa ya borok ni boleh dan rai dapat ki ong ba kalong 99.9% accurate kau membuat lada le si hajar kendai spa kendai teli ya kau bakal peni positif kedai positif lada kau peni negatif kedai negatif tinggi susmosi kendiat ba ya imama ka ilak hai tai dan tai berit iba komputer aja te nakalian hospital ni kwa kang man pau ba kamdan hi ke kum tu ba pilayo i po news po ang ba mi ken ni ki stigmatismo iki ndai kamdan ke kum kata iyo ai jing sumar ro biang ila kham klan ru bat sisni asni layo man pai so na jong kasnom te nakalian jong inang pangle season ong ba mama ki test bangila repeat ni la le biang ki tipa ba kam dadai setia to jing stom ila kemen ila ong atwa wan no sayen nomor hakisin sini ki beningkong yang wajib ha nga sayen hodu na jem pura nomor na kuslai ya tipa ayi masem nakalyang Dr. Amanwar ulapan pau ba kajing wan kejung ki chete ke jaka kalang mat pensai ki paiba hadin bagi paiba kila don kejing bang suthu ba tani ki don kejing suthu bakla kabedei ba kajing lam ba ini parat imdan ya kani kejing pang jing sungu jungi ya ka snong kajing sungu ini jungi ya ka district administration kajing sungu ya fi ki nong pathai kubor but kajing sungu ya kini ginong trek ki jungi bar hadu ki doctors hadu ki bayarap ini hadu ki beretam but kiwe ki department ru ki ba ai ke ti ka yang ketika man bangin la ban hele yung ni jingpang bat ban tem ya kani ka jingpang kepada hakani ka thai ki barako nakaliang ka jungi playo sohi na Robert Hospital doktor ila dabong ba ke government ka jungi ke government ka balong transparent but kay ka jinsya ni tu kata ka jinsya but uni kunyang jingpang di ban embat uni kunyang ni gamdan ni ban ni buri ye gani abal ajam ginang bal ajam aba umdan ginang umdan aba udan akat kum kates ni le kum kates ladangin nyemlap kat kum kates itrai kat kum ke jing start dengan doktor but ni ai ka ra halo kita kini long ba ke machine kalong 99.9 nganga 99% kalong accurate 10% kalau aban ai ke reading ke pembakla ini ke kini kis ka hap ke 10% ke machine katang imla hi ban keno tang ke machine ni berapa nomor kiladap ong hi kata kiladap ai hi kata ya kata ka jing sutu jing terekam jong ke machine berkiladap ong hi kata kendai persen kalong accurate 10% kalau aban i garong reading bat haba kapeni garong reading ni ru ni yatu bagadi garong reading takada kawan kecil kemen pada hakasnong kawan kecil kemen haki bahing basam kawan kecil kemen hi nong ayo ru da kajing kren da kalang jong u rang basnong da katnong samlam ubalapan pa kajing songkmen bagaji sungu yu blai ba ini parat imsim layo ya kani kajing pang hati por ki beladep berang subna ngitap da jing sosi ngitap da jing sok thang kam sem bat ngim sem tip ngim sem poi perkat ba in yo om tak jing pang i hanrei in la ya sim ya takates na kaying sem jungi ngin la yo ta report hanrei kam sem lalong syang ta rei kini ki ibro hak jing bakla jing duna jungi ki priu wala ki doktor ne wala di kinung tes hak budai hak hospital ki ba per
Henry don ki jing bakla wala tak ma chin ro ka don ki jing bakla Henry ko banan kong ni songu yu blei prekran nong bo nong thau nong rei nong sumar yang ni mil labas ni uba ni sat duai man la ka por man la ka ni sat duai man la ka por man la ka haka khidmat jing im jing ni nang ba ublei unyarap unyada yang ni naka ying ka sem jing ni naka senong thau jing ni kumbangi la yo kumyak ta ka khubor ka ba susi ka baktang naka liang ka senong jing ni ka somlem na liang ying sem jing ni ban kedai jing tor kat jong ublei trekan ra nong bu nong thau uba sumar sukher ya ka yek senong ka thau jing ni ya ka ying ka sem jing ni Henry lese yo ka desa kata kum kata ka jong pang ko mingong ka COVID-19 Henry ka jing ri jing sumar jong ublei trekan rat open jamno open chano ka jing pusat musim jong i udang it ya gani gari ke jongi udang boy ini di brief jongi baro ahne state Meghalaya ke jongi iban dan ke sem ji smoda ke sem je jing tip brief tip lai nak berta ban ai ji rap iki pan isu shi de namar ba kita dei ki kon ki tip brief tip lai nimar tak dau kita ke sem ban ai jing sekri ban ni trai kam nak menta ke jing bet ki pan kalau recognize mengenai itu ke Meghalaya jadi ke way ni state barang way to beri India ke mana bentem yang unik yang jipat isgo kat dai ke burang ke khrau yang state hi burang ke way bakat ke WHO mo kalau itu bagi lawan barang ke state upon what is barang state Meghalaya kita barang state India kini unik Jepang nak kira nak ke por Meghalaya ke jongi idang poitang sau pulaiot nak sau pulaiot kena hiar terta lasa sakan laiot idang jaman ke si idang jam begini aso ignoru ki positive cases ki badai hapo Meghalaya jungi namar bagi sarkar ke jungi ki health workers ke jungi ki community ke jungi ki rabashno ki traditional institution ke jungi ki treshitong